April ni som pakhat sang ni som ni panga zir top ni ania bazar thlir tu te chi bai ule nimina khovel chanchin thar lu tulang sarber chu US President Donald Trump an China ti lo ram dang laga tarif sang jok laga tum thu lo puan to ni som ko chung man ri lo tum thu puan chung chang ania khovel mun sang sang newspaper ten headline an manga The Telegraph chuan trade war tamana mi da khap masata ti in headline thu puan vua The Daily Mirror chuan Great War of China atithung Trump hian ram sang sang samsari pangalai maitela ka tarif sang jok la ka ni tur thule lockdown tura puan chian nuwa ram dang te chuan an beilet velo wangin tarif thar hi ni som ko chung man ri lo ni don ti apuanga he ni som ko chung hian tarif chung changa in biak na nei anianga hemi hun chung hian US hian ram dang thil siam an raman lak luwa chuan tarif za som zela la ang ti apuang bokani heti la hian China laka ero Trump hian tarif za zela za somni panga asanga la don ti apuang thunga China in US thil siama tarif za somriat palialak tur thua pona wangin Trump hian zana an tlacham ni in asoya ramdang laka chia sanga lak don ri lo thua pon lain China thil siama tarif tamzo kalak tur thu hi apuang ngala ama kha chon Trump hian khovel ramdang laka po tarif sang tak tak alak don thua pon telve veka wangin China ne nanin nek na zual ni maya tuna chon ni som ko chung ramdang laka chia sanga lak don lo thua pon lain China laka lak turati san bela US le China inkara indona ni lo thei talawani Trump chuan China in khovel market da za lo nalan tira wangin China laka US in tarif lak tur hi za zela za somni panga in katisanga ni China hian US le ramdang be chin na hian ra tha chu lo ti a riat chu thuai ka be se ani atia China hian in rem na nei an du renga ma se han ti wak ngai nan hrelawani President Xi Jinping hi pachapo tak mai ania ma se in rem na nei dan an hre thuayang atibok Trump hian engwangin nge tarif sang lak hi ni som ko chung chol le ri phoda du tak ti hi zona lian takania Trump tho pui Republican Party shoi tu tele sumdong lian te chuan tarif ati sang vak vak chuan sumdon na in dona lian jok a hringanga khovel pumtan thil thalo taka thlenang ti an hlau thu hrilin Trump hi tarif ati san chu ti top turin thoron an perenga an min theilawa nilai ni khan Trump chuan thilom dana hmuthiam ta nia ngai ania US Treasury Department chuan sumpui le pung nena hun bitiam neya ru tura suman puk tir thin bond market an ti maya bond hlalna ret chu na satakina tahniam ti an hriat tir nuwa Trump hian tarif sang lak ti top leilok ani thu hi apuang theita chau ni in CNN chuan an reporta Trump an ni som ko chung chola puang hi omjeneya zirchian nuam halak na nilovin thil thleng mekin an rawanga thutluk na siam chupani an tibok Trump an tarif sang lak ani ri don lo tia pon hnu lok hian US Stock Exchange te chu athang ngal ok oka Dow Jones chu za pariat donin an zuang sang ngala Nasdaq pheijon kumsom ni pali chunga ni khathil thuan hlebna satber trumtongin 12.2% zetin an thanga S&P 500 po 6% in an thang hal boka tuyal theiman po za palia in asang chhong hala dollar hlutna po pungzui ngalani hetiang hi thilom dana ni wangin Democratic Party hruai tu de chuan Trump hian chan nei lovin hetiang thutluk na hi siam lawang antia tarif ati sana wangin US stock market atla duai duaya tarif thar manani tanga darkar somni pali poral ma in ni som ko chung cholani ang ti apuang le thuta he thutluk na pon ma hian truth social a tun hi thil leina hun thani ti aposa stock market a share leina niam lai taka hetiang aposa anu lokani som ko chung tarif sang man chol sanani tur thu apuang le hian omzia nei an ringa tute mo chuan market tlak niam lai takin stock an lo leitewanga nasa takin an hlok pui ngei don ti achianga chuti lai chuan a rek niam lai a hral te chuan suman hlo teu thung don ti na ni California Senator Democrat Adam Schiff chuan tuten nge taman tarif chungchanga thutluk na ti danglam le phut don ti hi hria ang stock leile hral tu te zinga ti fu deuh le ti fu lo deuh an omem he thil hi chui chian nge chiani ti in exa posa siama Donald Trump thil ti dan hi aring hlelani Trump hian India laka po tarif za somni parukla ka tum thua pona wangin India ram stock market an tal boina samhan hlea ni som ko chung cholani ri don ta ka hian Ministry of External Affairs thupuang tu Randir Jaiswal chuan
India le US te chuan sumdon na chungchanga inbiak na khun khan takan nei thuai don ti apuang ve ngalani soita gangin tuna chuan US le China inkara trade war turu taka thleng me ka ni bermaya China chuan US chu khovel pum sumdon na ti cheme ka apua China ram foreign ministry thupuang tu Lin Jian chuan US tarif hian khovel ramten dan fel tak manga insumdon ton na kalphungan nei chu na satakina ti chia khovel sumdon na din muna soi hing me ka ni atia Hemalak na chetak le zapuyom tak hi khovel du dana ni lova khovel pum kalphung kalani atibok China ram commerce ministry thupuang tu he yang chi yan chuan US ne na inbiak na nen du thu asoya inbiak na chu inriat thiam na le din mun in tlang chunga ne ani turani atia khovel ram hausa le thil ti thei pani te hian in rem na thatak nei thei se ti hi khovel du dana ni nge yang heti la hen tram le tim te chuan China ne na inbiak ai chuan ramdang Vietnam Japan le South Korea te ne na inbiak na nen ngai poimo masadon ni in soyani thung nimin lama puan to angin China hian tran rol pui tu razong ve mek zela India rampo abe thangal hle a European Union le Malaysia te po anin sumdon ton na ti chak le zual puya asoma Australia ro chuan China hian sumdon puiram lian ber ni ma se US tarif beile tur chuan thopuyan tumlo thu Australia Deputy Prime Minister Richard Marles chuan asoi hetiang ani mek lai hian ni zan khan White House chuan China laka US in tarif alak tur chungchang hi soife in Traman China laka tarif za somni panga % laka ni ang ti apuan tak hi hemi ma za somni laksa ne na bel turani a China laka hian tarif hi za somni panga % laka ni don ti anpuanga US in tarif thar za somni panga % lak hi China ne na tarif chungchanga anin chanle nakal zelani a heti la hian US hian China hi US a dan lowalu rukna le fentanyl rui hlothon luna in hnam hnoya pu wangin 20% tarif hi lo lak sak to sa a apani hian bel khom turani anti ani Nizan Khan Trump hian cabinet meeting a kova heta hian commerce secretary Howard Lutnick chuan president in nisom ko chung chola puan hnuwa ram hrang hrangin US ne na inrem na nei tumin an bengal sup sup mai ni in na soya US official te chu ram hrang hrang official te biain an man hlel meka anin dai lo hle ni in na soya ram zong zong in inrem na nei du in ron kalan du veka tuna hian ram hrang hrang kan be meka thil thazo ka chuak ngei don in alang atia Lutnick chuan ramdang mi hausa ten US visa dollar mak ta duai ngan lei theina tur gold card po kar khat chunga zor chu manani don ti asoibok tarif war kalsanin thil dang in soitiang kumsang ni le pariat November ni somni paruka firfiak ten Mumbai kho pui mun hrang hrang an beina mo phurtu niangai Tahavur Hussein Rana chu nilai ni khani we satangin India rama phur thlenani a India ram ko ta chung thu relani donani Tahavur Rana hi kumsomruk palimi ni in India ramaron thlen vele hian National Investigating Agency te chuan an lo man ngala Los Angeles satangin Delhi aron tumin NIA headquarters a hruai ngalani a Mumbai lama athu boy hi relani arin Tahavur Rana hi Pakistan mi Canada ram khole tuini na neyania firfiak ten Mumbai an beina mi za somruk paruk lai nan thi phana khana mo phur tu ber Pakistan American David Coleman Headley chuan Rana hian poisa le man ro hrang hranga tum sak ni in na soya hei wang hian India chuan Unlawful Activities Prevention Act mangin thu boy rip takan siam saka Prime Minister Modi and US Azin Tum Khan US President Donald Trump nena Rana chu India rama chung thu relani theina na thon turin nangena Trump hian Modi ngen na hi ati hlotlin sakta ni Pakistan chuan Rana hian Pakistan khole tuyani na le kha poimo te chukum somni chuanga tinung to lova Canada mi ani ti in anin soifi hlimani US chuan Thamasa Khan B2 bomar thona paruk chu Indian Ocean Diego Garcia thlerkara da a hei hi US Defense Secretary Pete Hegseth chuan khovel pumta na hriat tirna ni a Iran chuan US ina vona ngai le ngai lo chu a thu ani ati country dangin President Trump chuan Iran hi nuclear program chungchanga inbiak na nei pui turin anor meka direct inbiak adu thu po asoyani kha US an Air Force te man turin B2 bomar thlona hi somni velan neya Diego Garcia paruklayan da hian omzian yang ti chu arin thiam thei mai ome B2 bomar hi tunlai khovela bom thlak na ta na man chi thlona thabera ngai ania
US bom lian le hla om mai baka nuclear ral thuam po phur theinin mithiam te chuan an soya Middle East vela olsam taka thlok kwal theitura Diego Garcia thliarkara dani wang hian USian thiltum anei nge yang bazari lo thlira wangin kan lo me